Get division clear to te in Zavai si bai vek ule tun kar chunga Longklai district thil theng langsar zwal te lo thir hawang u LADC Golden Jubilee lom na tura in buat sai na kalzela lai la in phuat siak lom man sem na hun buat sai ani MRB in Mihar sa te chan puinan Longklai borsa puta cheng noi khat an hlan COVID-19 vaccine pecha choi moina National Award PB van pangpari na dong mason na tluan tling le ngil nget a om the na na malak dan tur zir ho na buat sai ani dirtlang salta SEDP noya ku vaching tur te hena Thailand ku vachak sem ani tiral biak chungi kani atuna chanchin kim changzokin LADC Golden Jubilee lom na tura in buat sai na kalzela lai la in phwa siak lom man sem na hun buat sai ani LADC Golden Jubilee lom na tura in buat sai na kalzela ni nga ni khan lai la manga la in phwa siak Golden Jubilee Celebration Committee hnoya Souvenir Sub Committee le Art and Culture Department LADC 10 an buat sai chu LADC hola lom man sem na hun man ni in he hun hi Art and Culture changtu EM pu bi en thang pe chuan khwal lian ni in man pui He inkom hi puti chal hing loi Art and Culture Officer LADC chuan kai shwain LADC ina Golden Jubilee alom na tura in buat sai na kalzela he hun hi buat sai ani thu soin hla in phwa siak an buat sai dan report a pe a hla in phwa siak chu chinni a buat sai ni in LADC hla le Golden Jubilee pualte an ni thu le lai tong chawa hla in phwa siak chu buat sai an ni thu a soibok Lain phwa siaka pakhat na loman dong tu te chu LADC lain phwa siaka pu LZ ring lot sangaw le LADC Golden Jubilee puala lain phwa siaka pusi zet thanliana council veng Longklai te an ni a pubi an thangpuya EMN Golden Jubilee Celebration Committee chairman ni bok chuan loman te hi ahlan ani heng lain phwa siaka loman dong tu te hlap phwa hi loman sem na huna hian ngai tha kani a consolation prize bat sai ni bokin mi pakwa te hena pu age laram enga executive secretary LADC chuan hlan ani khwalian chuan lai nam kan ni na pholang theitu pakhat chu thu le hla manga kan tongte kan ti changthun zel hi ani a chumi kong malak na poimo tak mai Art and Culture Department LADC ten an buat sai thei chu lo mamati thu soin LADC sarkar po in Art and Culture Department chu an malak na konga an tha ti chak deu deu angai thu asoibok Art and Culture and Culture EM chuan LADC in kumsom nga Golden Jubilee mel a muthei chu lo mamati thu le LADC hla le Golden Jubilee hla kan nei thei hi alom om tak zetani atibok Lain phwa siak loman sem na hian pu H laram enga executive secretary le pu LH ramding liada AANCO hena tangin thu soina ngai thak ni bokin he hun hi pusi rawngura EM pu JB van hoi EM pusi shangchanga EM pu H lal muan sanga deputy chief whip LADC le sombik tenan man pui ani MRB in Mihar sa te chan pui nan Longklai borsap ko ta cheng noi khat an hlan Mizoram Rural Bank MRB chuan Corporate Social Responsibility CSR tangin Mihar sa te chanpuina na achul ang manatan zirtop ni khan Longklai borsap Dr. Andrew H. Vanal dika kuta poisa fai cheng noi khat an hlan MRB in borsap kuta chanpuina hlan na hian Longklai MRB branch pahni Longklai branch le chan mari branch a thok tu tetelin Longklai district chunga branch hmundang sangaw le balpui NGA te po MRB hian cheng singa hlan turin an ro mana MRB ho tu te chuan midang ta na thil chati theina le district chunga Mihar sa jok te ta na luan chwa na rem chang an nei chu lom om an ti thu Longklai borsap hishilin borsap in an bank angai poi mo thin chu an lom hle ti an seibo Longklai borsap Dr. Andrew H. Vanal dika chuan Longklai district chunga khosak har sa jok tam tak an omti soin abikin tun hnaya Myanmar boy na awangin ral tlan thanem tak sarkar le khotlangin an chomdol lai an om awangin chomdol na le chanpui na lampo mitlom ngai ten an pedeu reng ti asoya an mamo zia sha a Mizoram Rural Bank ten cheng noi khatlai mai an pe chu lom om ati thu soin chanpui ngai te chanpui na na mi in phal te in pek thin na chu a hlutak zetani ati
longtlai MRB branch panni longtlai branch le chan mari branch te chu mi puinan dor na sat le sarkar po ina thei anga aman tangkai an ni thu le mi puinan bo chan chu thoktu te impact na wang liaw nia asha thu longtlai bor sap chan soin MRB thoktu song te chu du sakna hlan bok ani diltlang sauta SEDP hnaya kuwaching turte hna Thailand kuwachak sem ani tunkar ni laini khan diltang south bel to MDC LADC executive member pu H Silal Thomlianan abial chunga kuwaching tura thlante hna Thailand atanga kuwachiak asem pu H Silal Thomlian chuan Thailand kuwachi tha ching tura thlante hna hian kuwachiak an leina tur chung ko khatan cheng singa thep chung ko somruk hna sema kuwachiak pakhathi cheng zahni somnga zelin an le nga lani pu H Silal Thomlian chuan diltang biala SEDP hnaya kuwachi tha chin ani theina na state sarkarin rahman na siam sakchulom omati thusoin aching turte pon uluk le phim khur taka achin na turpa chaya hlotlin puingi turin acha a hlotlin chuan an manitan vekani ti kan shat angai ani ati kuwachak hi Thailand atangalak lu ni in kumli chunga ara sengthei turangai ani a diltang south biala chung ko somrup hna chung ko khata kuwachak sahni zel sem ani COVID-19 vaccine pecha choi moina National Award PB Van Pangpari na dong PB Van Pangpari health worker chuan COVID-19 vaccine pecha choi moina Best Women Vaccinators Award chu New Delhi a tunkar thole ni khana dong choi moina hi Dr. Mansukh Mandaviya Union Health Minister in Hlanani Best Women Vaccinators COVID-19 vaccinations choi moina dong tur hian India ram state somthum paruk atangin mi pahni thep thlanchwa ani a Mizoram atanga mi pahni thlanjinga longtlai atangin PB Van Pangpari hi atel ani PB Van Pangpari hi kumsang kazakwa somkwa pakwa khan health worker ra aluta tuna hian college veng sub center athok mek COVID-19 vaccine pe kani atangin vaccine hi dose sangriat zahni somkwa pariat apechuak to a tuna hian an chungkwa inchan mariveng longtlaya an khosame kani mason na tluan tling le ngial nget om theina na malak dan tur zir hona buat sai ani Mizoram Sarkar Planning and Program Implementation Department Thai Hotin Central Waile Hol Longtlaya Ramchung malak na peng shanga mason na tluan tling le ngel nget om theina na malak dan tur zir hona workshop on monitoring and localization of sustainable development goals SDG chu ningani khan buat sai ani he hun man puitu longtlai borsap Dr. Andrew H Vanal dikachwan longtlai district chunga sarkar department shang ten mani mazon chepa district mason na an thok chu thillom om tak ani rualin malak na inthwa a omlo nan le om zenei le chorna omzo ka malak na kalpui ani theinan department shang in ron tlan le tho ho thiam apoimo ti asoya chuti anga department malak na kaltang mason na ngel nget om theinan khotina village council le tlom ngai polte an poimo tel bok ti soin mani khwa thowa mason na ngel nget om theinan theitop chhuatlan atulani ati he hun hi longtlai sub divisional officer sadar PTT Bekhaji chuan kai shain planning and program implementation department a deputy advisor kam deputy secretary P Byak Thansangi sha sel chuan kal khomte lomna thu asoya PNPI Departmental Research Officer P Lalkhumti Richuan kalkhom te hna zirtir na ape ani he huna hian SDG kalpui tu line department amo phurna nei official tele longklai district chunga VCP te an kalkhoma chopmalama district indicator framework format chungchang zir ho ni in chonhulama block and village levela SDG kalpui dan tur zir ho ani thung sustainable development goal SDG hi kumsang hi sompanga a United Nations General Assembly in khovel ram sang ten mason na ngel nget an nei theina na kumsang hi somthum ma nge ya an ti hlotlin tur som pasari arahman ani a hei hi India ram point ti hlotlin tumin state le district sang te po hemi ti hlotling tur hian mala turin atia malak chhok me kani SDG som pasari zinga hian re theina umbo Tam ti bo shisel na cha zir na cha mei chia le mi pa in tluklan na tui thiang nim le faina ele baram mason na le kan chen na leilung le che vel bora khum halte chu alang sar zualan ni World TB Day pualin longtlai MJA te TB chungchang zirtir na nei ani Tunkar ngani khan World TB Day den chenin MJA longtlai district te pualin tuberculosis chungchang inzirtir na buat sai ani a he huna hian longtlai district TB officer Dr. S Thaisi chuan TB nat na chu ti dam the
avete po athonin sarkari na en kolani a TB nat na muchwak turin sarkar le mi pui tan hauna anga yani ati Dr. S thaisi chuan rampuma kumsang hi somhi panga a chuan TB nat na umbo ani theinan malak na chaktaka kalpui ani ati a Longklai district chu namnu fwal le khosakhar sa le hniam jok tamna ani a khoza somkwa pariat omin furwa tuitlak lai phe chuan khosom sari pahni zet chu tlopo harsa ani thina hei han TB nat na zong chhuak tura malak a harsat pha a he nat na venia in ring hlelte pondam doi in pan mai harsa anti na ani a sarkar le mi pui chanral na atangin Longklai district chu TB nat na omlo na siam thwai ani thei abe sei thu soi report ta tarlan ani danin nikum sang hi somni pakhat sungkhan Longklai district a TB awanga thi pakhat omin he nat na ve mi somsari pakhat mu chwa ani a kumin sang hi somni panni chungin TB ve mi sompriat mu chwa to ni in tundin huna he nat na ve en kol lai mi somli pasari an ommek Iconic Week of International Women's Day sang hi somni panni lomnan MGNREGS le DNRLM hnuaiak mi chenna thok thate choimoi na hlan ani Iconic Week of International Women's Day sang hi somni panni lomna pualin District Rural Development Agency DRDA Longklai le Block Development Officer BDO Office Longklai te hwai hotin zirtopni khan Longklai District chunga RD Block sang achanga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS le Din Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission Day NRLM hnuaiak mi chenna thok thate choimoi na hun manani hun hi BNRGS ke hol Longklai a manni in Longklai BDO Pular Thakima changte chuan hunakai shwaya DRDA Longklai Project Director P Marilyn Raza Khum thangi chu khwalian ni in khwalian han MGNREGS hnuaia women made pariat le women beneficiary pariat ne na choimoi na thuzia ka hlana DNRLM hnuaia self help group SHG member metse som pathum ne na choimoi na thuzia ka hlan bok ani MGNREGS hnuaia women made choimoi na le women beneficiary choimoi na dong tur hi Longklai district chunga RD block pali Longklai chongte sangau le bongtlang sau ta tangin pahni theu thlan chwa ani a DNRLM hnuaia choimoi na dong tur hi Longklai block atangin pali le block dang pathum atangin pathum theu thlan ani bok he huna hian khwalian le choimoi na dong tu te hne na tangin thu soi ngai thla kani a MZSRLM Longklai RD block a block mission manager pu Jerry Zirnun moyan lom thu soin huna kharani MZSRLM sangau RD block hnuaia Farpak CLF office sangawa hon ani MZSRLM Mizoram State Rural Livelihood Mission hnuaia self help group za somnga panhi village organization som pathumte na tho ho na Farpak cluster level federation office sangau chu zirtopni khan sangau chu village council president pu Eflan sang zela na hong Mizoram State Rural Livelihood Mission sangau RD block hnuaia malak na kalmek Farpak cluster level federation kaltlang hian sangau RD block chunga sangau primary health center area khosom pathuma village organization som pathum self help group za somnga pahnia meche intel khom te chuan lon chi sang pukin malak na lian jok le mason na thajok an kalpui do nani Middle School Teacher Association MSTA sub headquarters Longklai ten Longklai Myanmar refugee camp at puina an hlan Middle School Teachers Association sub headquarters Longklai chuan Myanmar rambuai na awanga raltlan te omna buat sai pahni Longklai chan marivenga trade center camp le college veng Longklai camp te hna chan puina an pe trade center camp a hian bu fai bag ruk dal bag ni alu bag thum purun sen bag khatle tel case ni le ngapi peksom ni le na pangtan mi pe kan ni a college veng camp a hian dal kezi somli panga tel case thum purun kezi som panga le ngapi peksom panga pe kan ni a he ba ka hian naw nei mai tur mi pakhat hne na cheng sang thum pe kan ni a naw sen pakhat hne na cheng sang khat pe kan ni bok Kaushan Thuthar Baptist Church of Mizoram GKP Maranatha Unit 10 Thisen Pek Run Pui an buat sai Chalai Christian Paul GKP Maranatha Unit Chuan Longklai Area Chalai Christian Paul Coordination Committee LTKP in Blood Donation Calendar Siam Bozuin an unit din sam Rising Day ya Thisen Pek Run Pui an buat saya Thisen hi District Blood Bank Longklai thok tu ten amuna kalin anla ani
ที่เส้นไปตูเตฮีมีปาสมหิปัญหิเละไม่เชียปลีอันว่าอินมีสมหิปรุกอันนี้ที่เส้นยูนิตสมหิปรุกอันเปอันนี้ blood donation camp ลงทลายเรียจีแกปีช่วยตูเตเละ FVBD ลงทลายช่วยตูเตนมันปุยนทลายที่เส้นไปตูเตนเฮนะลมทูเละฟุยนัททูวันสวยอันนี้ไล่รามิสวาคริสตาบัพติสต์โกชันเอลิเกบิเกอเซมบลีเราเรียนสร้างเบอร์จูมาร์ชนิสมปรุกอาจารย์นิสมหิชุ่มเขียนคอลเลจเวงตัวชุ่มโกชันเบียกอินาเนอันนี้โดนะทุปุยตานปะเทียนรำมีกระบุงขัดจ้างสมปงามันอันยังกุมินเอเซมบลีในตัวรายยันสกัดทุสวากอังินใจเฮานาเลใจพอลทักอารมโลอวางินมาใจโซโลอังินกัลปุยอันนี้อ่ะเอเซมบลีเอ็กซิคิวทีฟคอมมิตี้อินกุมสร้างหิสมหิปันหิอาจารย์สร้างหิสมหิปงาชุ่มเอเซมบลีช่วยตัวอัฐันทาร์เตเล probationary pastor อลักทาร์เตลักลุนะ induction หุ่นมันอันนี้ฮาลโดนอันนี้ลงทลาย district COVID-19 report ลงทลาย district อาชิกายอันสัญญาเมกเซลาสกา DIPR report อินอัตาลันดานินเหตุบาดเสลายเทงินลงทลาย district อา COVID-19 ชิกายมีสมเด็จปังอาอันอมเมกันีCOVID-19 second wave นัวลงทลาย district มีเลส COVID-19 ชิกายมีสางกว่าสมสริปัญหาอมตัวอินเฮงซิงมีสางเรียดสักว่าสมรุปปกว่าเตจูดัมชวตีรันนิตัวลงทลาย district มีเลสา COVID-19 นวางานุนนจานมีสมหิปัสริมีปาสมปลีเลมีเชียสมปทุมอันอมโตอันนี้ลงทลาย district อา COVID-19 ชิดันนะมีสิงเรียดสักว่าสมปกว่าเฮนะเปกันนิโตลงทลาย district อา COVID-19 ชิดันนับเป็กชวดซูเป็กชุนซมเซลนี่อินเหตุบาดใส่ลายเท่งาลงทลาย district ซูงาวัคซีนละโตซงสัดซูมีสิงเรียดสักว่าสมปกว่าอันนี้ลงทลาย district อาวัคซีนละโตมีสิงเรียดสักว่าสมปกว่าจิงามีสิงาสังทุมจริยดสมสริปลีเตน second dose ละโตอินมีจริยดสมริยดปลีเฮนะ precautionary dose เป็กอันนี้โตบอก medical reports district hospital ลงทลายตุงการช่วงอุปเดียนอันที่จัดมีจะทุ่มสมรดปลีเอ็ดมิจัดนับปังปริยัติเนียนมีสมหิปังอา emergency case ทุ่มสมรดปริยัติอันในบกานาเปียงปกว่าอมินมีปรุกเนนะวัคซีนเปกันนี่ operation ทุ่มหิในยินใจปุยเวฟอันนี้ตุงการช่วงอิน district hospital มิทีอันเล่าChristian Hospital ตุนการช่วงอุปเดียนอันที่จัดมีสมงา emergency case ทุ่มสมอันนี้นาปังปังอาเนียนมีสมปัสริดาลูอันอมาดำโดยอินจังอินมีปกว่าชวตีรันเนียนี่ตุนการช่วงอินที่เซนเตสสมรุกอันอมานาเปียงและมิทีอันนี้ละว่ามีปังอาเนี่ยนะวัคซีนเปกันนี่เหตุบาดใส่ลายที่อินแกบินรักปลีอันนี้เมกาตุนการช่วงอินเร็กมันอินแซมเปิลสัมทุมปัญหาเตสอันนี้SCMCN Hospital ตุงการช่วงอุปเดียนเอ็นตีร์จัดสมลีปทุมเอ็ดมิดจัดมีสมปังอา casualty case จุ่มสมกว่าปริยัติในอิน casualty emergency case จุ่มสมปรุกันในบอกตุงการช่วงอินที่เซนซลีสมลีปทุมเตสันออกมานาเปียงปัญหาอมินมีปัญหาเฮนะวัคซีนเปกันนี่ตุงการช่วงยัน operation จุ่มหิในนี้อินใจเตน่าจุ่มขัดเละใจปุยจุ่มขัดอันนี้ตุงการช่วงอิน LCMCN Hospital มีที่ประคัดอันออกมาเหตุบาดใส่ลายเท่งอินเก็บบินรักปังอาอันนี้ recommend ตุงการช่วงอิน sample จะสมประกวดเตสันนี้ POL reports Misofet filling station เหตุบาดเสลายที่อิน Misofet filling station อะ petrol MSC ลิตรขัดเจียงสมกว่าปรุกเล็บไปสมรุกประคัดนี้อินตุงการช่วงอินลิตรซิงนี่สังลีอโลเทงทาราลิตรซิงขัดสังราชชวนี้อินฟรีเซลเปกชวอันนี้ตุนติดหุ่น petrol XP ฮีลิตรขัดเจียงจะประคัดเล็บไปสมทุ่มปฐุมนี้อินตุงการช่วงอินโลเทงทาราอมละว่าลิตรซิงขัดสังนี่สังอาชวนี้อินฟรีเซลเปกชวอันนี้ดีเซล HSD ลิตรขัดเจงสมรดประคัดเล็บไปสมลีปัสรินีอินตุงการช่วงอินลิตรซิงลีสังเรียดอลาวเทงทราลิตรซิงรุกสังสริจักว่าชัลชวนีอินฟรีเซลเปกชวเมกันี LPG report MS Kuma Gas Agency ตุงการช่วงอิน MS Kuma Gas Agency ไอรงบอลนักแก๊สบูร์สังขัดจะทุ่มสมทุ่มปริยัติลาวเทงอิน commercial gas บูร์สมเหตุปลีลาวเทงทาร์บอกเหตุบัตรใส่ลายเทงอิน college เวงเล็ดจนหัวไอรงบอลนักแก๊สที่เซมเมกนี่อินลาวเทงเล็ดตัวระเบิดใส่จู AOC เวงเล็ดทิ้งกะเซมชุนสมตัวระเนียงตุนดินหุ่นไอรงบอลนักแก๊สบูร์ขัดเจงสังขัดสมรุกอันนี้commercial gas ที่บูร์ขัดเจงสังนี่จะทุ่มสมกว่าอันนี้คติส่งขตุงการช่วงลงคลาย district ที่เชียงหลังสายจวลกันที่เราเทตจุนี้